Ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Nang ni syakmat kipat ba nong song snong jong kecela ki bawan pai nabar jela bat kumju ru ki briu ki menabar ki bawan rung sepok kejela Meghalaya nado ka khan riu tarik urisau arjar arpo kin hab ban siu ye ka pilot test la ka long da ka rapid antigen test ne da ka RT PCR usembut menteri rang ba jong kejela uba preston tensong ha kejingi keren bat kilat pathai kubor kan riu tarik urisau arjar arpo uri tho ba ka sarkar kala shimru ye ka rai bagi pai ba ki hab ban siu ye ka pilot test ka balong sanspa tengka ka wei kat ba kejingle test nek benta ka RT PCR ka sarkar ka lebu dor hadu lai hajar arspa tengka ulo ongru ba ye kino ki bemle ye ka test anam sha dalai leru banwan rung sepo upot usam ka jela Meghalaya Kabaka sarkar menta kalapan krek ia kan notification ha kabakan samik menta ke jamit kan notification kadon ke jing penkela katu kan ni ha kabayade bat kajing pelut ke jengi ya ka testing kabenengkong ngilarai bat kan ni kan notification kan mi menta ke jamit banadu ka khat reu terik jong une ubenai Oktober arpo uno lanekano kabriu uno lanekano kibawan rung sekejela ke jongi lengba jongki entry points kiba fair kiba ngilabu kerpang hakelen jong kejela ke jongi kihap ban yat lengba ya ka antigen test kabengi ong RAT klaim ka neka test kinumla banrum siapo kejela ke jemi tambah ya kan neka test kan long on payment basis lane ki hapan siuhi bat kajing siu kan long kawai ka test kan syongdor sanspa tengka ya uwei ubriu sanspa tengka ya uwei ubriu bat kane kan trekam nadu ka khat henriu tarik ubenai Oktober arpo nanta kabar kitu pat kibawan let's say kibara daka tu ke certificate kabakila ale ia ka RT PCR test lakum nu hapo nyau po arkenta kabamut hapo laisi kibayo ia ka tu ka RT PCR test report lane kabangi ong ka sibinat report lane ka trunat report hapo nyau po arkenta ya kita angin pelai Namar kane kade ke protokol kabawan naka ICMR. Lada pila test hapo anyo ko argenta kutu ke report kalong valid ya kibakum kita ngin pelaj napo ka entry points. Ke sarkar kala de penkrek yakini ki testing centers hakaba nganjer kerteng yaki kenang bagi pajba nong senong jong jala kintip batkin sengutu kini katu kene teli ki jaka kiba ngiladep penkrek na komenta ka jaka test ya kino ki kwa ban lej pa test ya kajing sitom jong uneu coronavirus kawei ka Pasio Institute da Shillong kabaar ka civil hospital han Nongpo kabalai ka civil hospital Hatura kabasau ka community health center Harisubel para kabasan ka civil hospital Bakmara kabanriu ka civil hospital po William Nagar kabanyau ka civil hospital Hanongstoin kabapra ka community health center Hakleriat kabakandai ka civil hospital Ampati kabashipho ka community health center Maukarwat kabakatway ka hospital Hajuai MCH hospital Juai kaba nyau Nasret hospital Shillong pra Bethany hospital Shillong Kandai Robert Hospital
Shillong. Kini kita kijaka ya kaba kipat ba kilak ban lek na kabenta ban test ya une uknyang jingpa. Hakabide bat kador jong ka jing test ngalaong mene kalong lai hajar arspa tengka kawe ka test. Hakabide bat ka artificial ni ka trunat ni ka sibinat bat sanspa tengka hakabide bat ka antigen test. Nangka ya kan ni ka by test kiban light no ban siu kidei tang kibadon ya ka kibadon hapo ka BPL list kine kibadon na BPL list kabamut kitu kibayo kaurosion lengba katu ka an kabingong ka National Food Security Act kibadon uwe na kikat chungki kabanungkong kadai kerong pink bat kabaar kadai ki yellow dei tang kini ki artli kika ki balong pink bat ki balong yellow ki hap banra hakapor ba ki latest kenang bakin light na ka jingsha seal ya kadai ka by test ke jongki ha ka ba dei pa bat ki breu ki bakwa ba latest ha kini ki private institution kabamut ha kini ki private hospital. Let's say kibat day ki BPL ia kata ka sarkar completely ia kata kabamut ka sarkar kamla bantit kre kamin kalong magi perkat saya senang dong nakadaw ngi klempat include ni te nakadaw mga pingibu swai kini mar kibabu ni kinuman syadu sya selong lani kinuman hapo syadu sya ni klim nakadaw ngibu swai kini te kamot na log jong kini lada idon kam na kalian ka health department kita recommend you lasi bangin bu susu ini ki testing facilities hakiwi pat ki jakau jadi kata kamo pingin dangsa nang penmi susu iko da nakapor sakapor nang ta hadin bangla ong ipi bagadon kaman siu ya ka test la piong ka antigen la ni ka RT-PCR la ni ka sibinat la ni ka trunan kawai ka bangakwa ban pensyai hakan ni ka por ngi pelaj no ya kitu ki high risk contact kiba la tiket da ka district surveillance team hakawai pa kawai ke district markine ki high risk contact kamo pi ngimban se ngin hapan pelaj namar balesi ka case kalau ke isu ke belum genuine but ba khamtam ke district surveillance team ka buddin ha ka bale ya kini ka contact tracing tinak tahu yakini ke badai ke high risk contact yakini ru ngim charge na kani ka testing charges ka bangilabu thamai ha kani ka por yakini pat ki MHIS ya ka testing kamdon habis keren ya ka komponen jong ka testing ya ka corona virus hapo jong ka MHIS kamdon tenre ya ka jing suma medical treatment yes ya ka medical treatment hadin bikila arung hapo hospital kabamut ya kata kilong entitled henre ya ka testing bade ko mo pikalano namar ka premium ka ba ka agreement ka sign of the state government hakatu ka por naman patjia kaniru te kala kalayat her na ka components ka ba jiam hakinigi sigi ki ba menta